Sibonge laphana ku-YouTube ukuthi-ke finally isize yafika-ke ku-1 million ingoma ewunumber 1 kuma-trending charts ku-YouTube. Sibonge kakhulu Mthandeni hamba noma who, ingoma ethi Dubai. Kade kuyidlala-ke abantu. Niyabona ukuthi kunzima kanjani ukudlala umsebenzi, kunzima. Ingoma nje iyodwa nje kunzima ukuthi ifike kwi-million nge-2 days, ihamba nje yodwa. Abalandeli abangaka. Kodwa-ke sibonile laphana-ke sebezama usichazela abanye sebezama ukugudlisa. Ingoma ayihlali kuma-charts ife ama-views siya-understand bafowethu. We do understand the situation. Kodwa-ke gcine-ke itotobile-ke yaze yafika iyodwa versus 21 songs. Abantu bahlala besho njalo bathi ingoma eyodwa iphuphisa i-album yonke. Amancongo lapha kwa-Facebook. Lapha uKhuzani-ke ingoma yakhe ethi umanikinikane naye sikwazile ukushaya u-2 million. It's been long overdue. Bilokhu ihleli-ke nayo laphana, lokhu ihamba-ke nayo-ke. Kwasuka netititi-ke nayo istrinywa-ke. Ingafuni ukufinyelela kule position le ebifuna ukufinyelela kuyona. Wagcina-ke i-reverse-ke isilapha ehleli khona manje, kodwa-ke akunandaba. Ina 2 million ingoma yokuqala-ke Khuzani ifike 2 million laphana kule album esanda kuphuma. Abantu basaqhubeka bayayidlala ke lo album leyo even after 12 days. Ngiyazi ukuthi ama-Blue Nation anokudlala kanjani umsebenzi kaKhuzani. Ngiyathemba ukuthi azoqhubeka amphusheke adlale kakhulu umsebenzi ngoba uma i-album sinesikhathi kuba yini nina anilandela lelo qhawe okumele nenze sure niqelele ukuthi lo msebenzi weliqhawe niyawuphusha nophusha ngendlela uyona niqelele futhi nophusha kahle. Uma siya laphana kwenye ama-account lami ku-Twitter esebenza kakhulu ngokukhuluma music, iveze ukuthi amanye ama-album ahambe phambili noma adlale kakhulu ngo-2025 kubalwa nama-album anjengobani oKabza nabanye abantu abaningi-ke angifuni ukubabiza. Inhloso ilaphana kumenzi album yakhe lengoma eziwu-13 ethi size siguge njengoba nazi ingoma elaphana inkulu kakhulu. Inama-million amakhulu i-album both on Spotify and YouTube and idle imhlanganiso ey'ntweni ey'ningi. So nayo ingenye yama-album-ke ehleli laphana ku-number angazi umhleli ngey'namba not ikhona lapha ngasekugcineni njengoba nibona ukuthi nje menzi music ingenile-ke kuma-numbers or kuma-charts ama-album ahle kakhulu laphana-ke ku-Spotify eSouth Africa. Abantu bayikhombise uthando, bayiphe uthando olunamandla baze bayibuza abantu ukuthi wayenganominethwanga kuma-SAMA, yes SAMA 31. Kwathiwa ukuthi hayi maybe ngathi kunephutha ekusendela umsebenzi esayidini kaMenzi, kodwa abantu bebeyazi ukuthi inamandla kanjani nanokuthi-ke yagcina futhi engawinanga kwi-competition eyayilaphayana kwi-Mother of All Maskandi Festival ngo-April 5 ngaseMoses Mabhida. Bayazi abantu-ke kwaba nombango okhona-ke laphana, into zothamara nani kwagcina ukuvota sekuhamba indlela uLimit wagcina kulelo quantum lelo. So kodwa ne-album ibinamandla kakhulu, abantu bayidlalile bayithande kakhulu, iney'ngoma ey'ningi ezimnandi abayi-enjoyela abantu. Kodwa-ke sesivala nje sibonge ukuthi khona imisebenzi yalamaqhawe different ba-achieve izinto ey'hlukile. Umculi nomculi unento yakhe e-unique ayenzayo, lokho abantu akumele bakwenza. And-ke okumele nikwazi yiyo-ke leyo new brand music kaMthandeni loyo. Izasewulisi or iWoolies Urban Music le ayikhulume ngayo. Naselokhu nimatanisa noMaskandi washolo yena wathi na i-brand new music lena aseyikhiphile esizowaziwa ngeWoolies Music Urban, into ecishe ifana leyo-ke. Usho ukuthi imhambela kahle-ke abantu bayi-accept-ile-ke. Sizobona-ke omunye umsebenzi azowukhipha if esazokhipha ngoba usekhiphe kaningi, ukhiphe i-EP, akhiphe isingle, waphinde akhiphe enye isingle. Sho ukuthi this year uyakhipha kakhulu akadlali, ukhipha ngempela uMthandeni. Nama-record-ke alokhu ezileka asendleleni yakhe lokhu wathola no-number 1 futhi uwutholile, kade utholile ingoma ethi 24/7. Lokhu kuzile nje okungama-record uyakuqoqa nje kwalonyaka. If i-album isazophuma asazi, sisazolinda-ke sizwe ukuthi na ihlela kanjani insizwa yale emdletsheni. UDuyazi uManqane ngibonga ithuba sizodibana ngokuzayo sizokhuluma ngenye-ke
into ethinta-ke umaskandi. Ziningi phela iy'ndaba ezenza umaskandi ezinhle, especially lapha online. Nabanye bazokhipha-ke kungekudala, sebewukhiphile umsebenzi wabo, abanye sekusele iy'nsuku ezimbalwa sebewakhiphile amaphosti enxenxa enazisa ukuthi iy'nhlelo zihamba kanjani. Sibonge ithuba sizodibana ngokuzayo.